الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga bangsami, ayay niya mababeloy, mapungagusay tano, saan kaya makampatauras, na su hadithu Mu'ad bin Jabal, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Miyakatitayan si Mu'ad bin Jabal am yasratun suwallah apitiru yan apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin sataw ayam murid-puri amat tiru yan si kumasa akaputay niyan na la ilaha illallah napakasul si ko surga. Maori panwallah giyong ko tawakat tiro si ko la ilaha illallah na ayamanan niyan na dead na Tuhan akapapatutan asimban inunta na suwallahu subhanahu wa ta'ala. Maori panwallah sabad ko mga manusia na ayaw matatago sa pamikiran niran kasasabutiran nun nagyang kanan akaptiro asiko kalima la ilaha illallah nabasi sa tangan nagukaparo manusia kaya matan benar mga wari panwallah na siya sa tangan wallah nagutawfiq kapuun si Allah subhanahu wa ta'ala. Ugaid nasusabad ko mga ulama na tiyago niran sa ukitukit o pamakanggalib ka manusia na insya Allah subhanahu wa ta'ala napakaugupon sa kakilbudiron o kasabuti niyan si la ilaha illallah si kumasa kaputay niyan paganeron na imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi so kanggalib ka niyan si kung anin ay nisugu Allah nagusuka pa ng gilay niyan si kung anin ay nisaparwallah na ay pinakamala ay nisaparwallah nasuka pa na kuto mga waripon wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua nagyang kuto an yajtahida fil ibadah pinagunta man sa kaniyan si ku kapngilib kaniyan si ku mga simba si ku Allah kaarap-arap yan masisingan niyan akapantagal sa kaniyan nakapatay saya mambubetadian mga waripon wallah na dininding galabakan nasunganin ay kasusuatu wallah nagutpunang gilaan niya sunganin ay ni sa parwallah sa kalak yan si kuwallah tabas kaniya man kapantag ya kapatay saya mambubetadian na ay dininding galabakan nasunganin ay kirarang ito wallah saya pakaw rin tanusya mga waripon wallah ay isa din na malap pakaugup si ko manusia nagyuto sutmutuan tanus sa talqin ayaman at talqin mga waripon wallah subhanahu wa ta'ala na igiraman uto as sumanusya na kawapat anta kadis sakaratal maut na suntanuron na putiron tanus la ilaha illallah kaanyan nisabut na eukit nagyong kuto kaptiro tanus sa la ilaha illallah nabat tanop sini sa pag-amakatiro abat tanobin giraw sa butang kadi kaya bagtirong tano
na la ilaha illallah kaanyan misabot nakasabupan sa kapakasulyan sa surga sa setan ubud taman ang mga wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.